Kum ke jing ang not bagi samla kin light nyong drugs bat banyo bagi balang ngop ru kin yo jing kon ka seng samla shnong langker ding mi ngi halai bor berit klamd up ya kanu ke jing erap na ki bor sarkar ne na ki wei kalas dangnya ke program ban ajing pensyai pajba haloru drugs ka baki la penlong da ka anti drugs campaign ya kani ke program la penlong ha ka khat santre ujeli arja arpusau bat ki bala wan ban ya simbenta ban ajing ya lap chapang drugs ki kin thop na du ka senjuk seng samla shnong penthorum kra ka surging kerman society katanat polis ka office DMHO kilat pathai khubor bat kiwei haba ajing kran hakani ka sngi na kalyang ka surging kerman society ka balami khmat do ba Neil Jaitlin labatai shapang kumno drugs upunjat ya ka jing em ki samla bat kumno pat bala ban kot nya u bat la ben rap ru ya ka jing kran ba Neil da ka jing plamen sim jong weu samla ubala la ban sange ya ka jing ri drugs ubala ya tho bhabau don kam yo drugs uklat ru ya ka keme bat ban phla ba ki kam sha pen tho bria ba ki jing sha sho kim ya rap namar ka pen bitar bat poi ban ngop su how drugs ini kisnem balade kabaya kisnem ngasno ba kadang jur kenika kumbaong ka sarkar mo katma ba ka drugs ka rijung mentale mendapai kisnon ki thau badan sa bhai rusak kindong ru la dan nong di sisen la don nong di nong thiet yung don bele ki khana kilong to ka curiosity ka don ki samla jo ni dan be ngaya la de menchua ngala di drugs but alcohol kya khatsan snam mentang ngala like kharar snam tingas thoba ke ba pinlong ni kini ki khana badi banlong kumni bele ki jorang kiti baka met joki kala milen mandi ka to ka jindi ki hap le ki kam ban yo pisa ban pin biang ya kame kala long basically kumboong kade addiction is a disease the World Health Organization la certify baka de ka jimpang kani ka jimpang kam don ra kyo sano aprethe kam don doi ba pila ban ong angan pindi kani ka doi si goli pila jam ki hab suma ki hab care baros si rata jingen nga mentang am don ki perlok badi babam ki perlok juga basida ne ki para balakwet bam di so bam so ira tengah hap care ka jingim la jong na kito ki breu badang don apa deng to ka jindi kam dei ba nga ong ba ngam dei ban ya rap ki wei ne ngam dei ban ya penilinti nga hab hi ban ya rap penilinti tang ba nga sumar suai ya de te koi ba nga kwa ban share ban di ba ningkong ka news ba mi ini ke tayo bala dia ka dei men bagi ko ya to dorong ti kato kadi ka kambas ni mo ngam defend ya ki ya tamba ba pinlong ya ki banlong de ba ki kwa palat bandi ki jaga sumar ki duna ne ki jaga sumar badon ki rem palat treatment jong u drug addict apostolong dot kam lai pong ni 10,000 tangka fitim nem kane treatment ka ngasukren basic kato de tan ban pin detox ya ki ban pensariap katsan aku aja sebenarnya sene bon balik syaba rem susu kinyo pisane ki bayeng basa bon ki yeng ki sam kyong ya dep sto nyo kna ma dia lek yap sto tama katu ka jinglong ba pinlong yaw to kna ban long kun no la yeng nyo rek ka jing et ne ka jing tension bo kwa te usadang ban poi sabar ban to ban jong kti te sa poi be kito ki pol baon sa bat na snong ni sa bat hanglong no aki pulet ja kino ki jingga ko ki mla no ki bon ki khana bala khra gupta sa koi ngakwa ban se bot ki bon ki khana bo overdose kamodiu ansu batai bi simple buffing stromo overdose kade sisen uladi palla katuka jindi lese uladi lang batya uladi batki kinjaguli badi drugsy udi saka heroin overdose ya pati kataro ko jimma ka don sakawai ngakwa ban share ka statistics chopi uba orbor don ban niun sa share so halor tini ki statistics hadin tamba nga sukwa ban patay bi nga thanai filayas ko spangka HIV AIDS fitep na sispa ngot ikana ba inject drugs kadar ngot kini HIV positive hari hajla jo te filaman motor
kini ki kena bapoi keleng keternia kila share pathar baki parlok lajong ka spread ka kitchen te kaniero ngi dei banel jok ban ai tension ngaruh haji kem jonga hakapol bangadang pendon kami gini gija jingdi ngalak thok ngalak tu ngalelut poro ki kam ki ba nga penu khna badang den nga hampa ju perkhala haji kem jonga ba lano ngan hapen thok lano ngan hapen tu khna ba ngan di youtube jingdi jonga itu poro ru ngalak poile nomor ba ka dawa kamet jonga dala poi ka tu kapor ba ngadon kaman penmi ben pendung yu drug sapo kamet jonga kerja itu soal kajing isnei mei kajing isnei para kamjuan kita mingkong soal dan kamen pendung soal itu drugs hadir dengan isnei mei dan pendung soal itu drugs hadir dengan seperkat sepang kiwe pada dia kalau muntah kan dia komentar dia kena mental pun bangai haki news rumah bagi kisah public shaming kisah long kisah show kisah abad kisah rate semua ketua long mga ayat lenti nama ngaruh malah jusah shorteng ngaruh malah sahabat teng tangma ketua kajing syasyo kajing sahabat jonga khamirap re yang abangan songkoi ndai kapten bitar susu banya ngalet ngati biang drugs ngalet biang itu giboro tama ke ai ka penmirap yang abangan songkoi kedai ba hakata ka we jaka kedai ke support group hangta ki priang yang ada kajing ie kiwang yang abanyai wan biang te kajing kela kadi wan naladia teningkong ukna dari official yu kanamuan na kajing kala na po jong la dia tadi ba fi public shame u kanamuan kajing kala na po jong la dia ndai tang da fi IGP u ke kala umuan na kajing kala kai ba oi an kala no an pesam kala no Nakaliang kalat pathai kubor ba ajing kran nakaliang editor in chief jong shalong mil ba kerman lang luria bola ban halor ka jingdon kam ban yo e ka jing tre lang ka bolong ba ya drugs la ban rat ding khong de tang da kane kalenti namar kala de ban wat banya ban yet na e drugs one sha e ulet bat urung haki yeng jongno bat benra ban ong baki nong khayi drugs ki pen ngop haki samla bakan biang ka kamai jongki namar kini ki breu ki de ki berha spa kumta ka long ka badon kam ban kem ya ki snar nong khayi haka wei ka liang ula kenturu e ka dorbar snong bakim de ban aiwa yeng kulmar ya ki breu ki banabar drugs de way nakibenta ka ba kumno banyale ban bendu yu ndai ngi tep kam dei ka basuk ndai ka dei tang ling ba ka jing trilang dei ngi sotho ba dei ka ta na ka daw bang idun kam ya kalat pathai kubor ba dan ba dei ba don benta lang haga ni ka jing shakri kumno banyale ban pen bha pat ya kini ki belangop bat ban sei madan pat ya kita ki pa pengop Kementar ladangi keren new drugs. Kadai kumalaong bagadon kam yang jingi trelang. Idon hang ni officer na police department na police speed house idon kinoy lam shnong biseng samla shnong. Ladang na mga bat mapi ni trelang kabae kalong bay lano rung inom la panrat din kong yuli jingi pengbuat. Nomor ula dep job drugs yang ini ladon kita ki Rio ki bala penungkam baklai di ujung di balas dang ban shalan pat kum tau jindi penbuat kawai ke daw kalong tang ban kamai ya kaspa badai ba kani kaspa bau ni drugs kita wan ban sutiet ini jelai beret ni bodan hani ke than chatai lambi badu berung malaki sinong entah bad kani baro kalong nambar nila kelet ya kecing don ya kecing kitli kecing tiplem bre ade ka perkhat shimet highway payway jen lada mangi mga bat mapi idon ya kecing kitli nganget drugs unumla ban sukhet adu katni ladangi pai nuksa dahau Ubenai Januari dan ni utau ubenai kelal lingkot hau ni usnam hanti yang Mumbai haba syakem kini kinong khayi ki basnar yong tagi drop lot ka an ke don bangai i baka an ka la shisha limba ka taga NDPS Act ya ka ba lakyam yu bala saja mentau don la syarai ban syaset
adu si post nam along tekni gamde bang iong bang indu cingkerman haki akatrat pulir ru amar dihaban ai yakiru kamensiem bakin tray inapen slur iki namar balada mangiru nim ai lang ke jinge tray lang ngangit makiru kisam jinge antray parhot kumbala bena bakidon ru nak kata ketenat pulir ki bodon benta dan keren nak keren nang dia magade ke jingsisha kidon kum kita hamala kanu ka kam ka mangitrai kidon bagi langyong tenrei ombaro pat balong kumta takadang inde bagi susim in general ini ide banda tip namala dang ya pi khmat i wei ngani tu pi kaniwat kadi ke singiru kabak ke sengsam lasnong ka pelong kan long le no kan long tang ka kam kan chupulut kai ya kapisa Indrai habang idon hagani ga jaka ka de ka por bangi je pliu jinggot wei bakanu kai kata ka jinggot jong ka jinge trelang bat kai kata ka jingkit kli hapreng jonga ba jongpi bangi de bandon nagamenta kini ki kon samla ki belangop kin yo e ka jingkot amar kani nga sim ba ka de ka jingpang bat kumno pat bangi long ki ba husiar pat ki ba pengor ya kita pat ki ba pengop habangi ai wai ki yeng ki sam ki don kampan tip ki kala de ka por bagi don kampan tip ni da ti binya amar kini ki nong khai hadu benta ki ya sahu kini ka jela ka jongi menta am padon bangi kita ki nong khai ki ba khai kilo ki ba khai ki pau kilo ki ban syakem ha kini ka jela ka jongi amar kat ka bangi lap kini ki ba syakem tangi ki ba syukit tang hai pla ki jongki kita tang pensu penungkam banur dan mado kita tang bani imlang paramaki ilalap bagi babon ki long kume abaki wan ki pensno ya ke jinge abaki ya kendu abaide bakal long yen abaki ki don ki long pa bagi mat ya ki kon ki jongki ki bangop uniu jingdi so sangsot bani osno namar haga jingmut perkat ke jongki umdon shu ya kabakin ya keren kadai tangban yet ya kalat kalenti bat haki badon kalenti kaple haki bomdon ke jingkhang ka khang ngadang yi bak sarkar jalaru kadang persang ban yakun bang project dengan keren saya niru ba bak sarkar jalaru kamdei pat bakan pelong ya kata the dream project tangapo ban sia po snil ndrei bahkan penur long sisa ya kan nang bak uniu drugs undu jat nakani kari ke jongi barna ngai baki num pelong than ru ya ki jingelang daga basusong hapo ki kamera ndrei ban lech samadan barka pisa ke don kampan lut samadan ada kwa ban rat ding khong uniu drugs maki bon ki lat kiliti ngai ki don ki export ki ban a jimbot ki ndai nakaliang jonga ngat patai por ilong ki bakloi ban etrelang ban yet iki jingsisha nay one drugs che ulet rung che bat yanu जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है?
जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रखरखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।